سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو العلا قد سنة اللوم زبلنا يم زينات حزنا لكم متينا لنا بعبيو مسوز خيت تناون كلويو بريزنت هاجري ترا أبز غربا أبز قبرو انترفيون نزو كنتات زي كانت رزخل أقل أقل يدمان تنبلو زنبرناون ساعة كندي بعمق تكتاتلو غمزلو زي هذا كنتاتون كنركن فتنينا بعبيو جن أمونغو راشان بقولوا تمعربوا على من زجبر زلوا كيدي ويون أكايدا أبزوان زي أبتاي درجة بتحلو نزبل كن رخلنا مجمريا أبزوان زي كابكون نترحق زبالك تولد تخلي خاجر نيوكليروات وارني يوكرين كبوايم زبل زربا تحمي بحال الليو من البات نوعو قمتات كبوس لو زي دليو راشا بور تعمل سيباتهم هلا نزخن ركن فتنينا بعبيو جن أوروباويان سقعتنا راشاناتهم ترزخيدو انتاي كم مواتي تكمهم زلو اسكزنا عاد انجليزي زاربو زلو بوخن جمبر Interesting week in terms of what some very senior leaders have been saying. I'll talk about what Volodymyr Zelensky said in a second. But the MI6 chief in the UK, although he was speaking in France, said that Russia has launched a staggeringly reckless campaign of sabotage in Europe. He also says in his 37 years in intelligence, he's now head of MI6, he said that he has never seen a more dangerous world. Now we have Volodymyr Zelensky, the leader. sometimes زبلو زلو بتتقاقامي خاص زربا زتكملو زلو زم ميديا انا بفلاينا عاد انجليز كمونا اوروبا بحابيو زلنا مدرخ ابز حلف 4 عامات ولا العليون اتزخبدن زبدهن مدرخ اتينا خمزلنا بزح زي راشا بزح ناي سابوتاج ويقول ب استفل عليه انقفات خون زغل حدقنيا مدقعتታት ناي كوينات رايدي كونس ناي تكنولوجي ناي استفل عليه كال مديات بزح بدهوታት يقاطمكم زلون اوروبا دما اب حدا عبي بدهو بصيحه كم زلا يوم زارب زلو زياتهم كازبلو زلو ترى سبات ديكونو ناي تسلياو مرببات ناي عند انجليزتي ام اي 6 بهالكم دما ناي فرنسا بمولاتهم تم حلفت تشيف ناي تسلياتاتناتهم كنتات اب اوروبا زلو كبيدنا كونه يمصكم زلو يوم زاد زنغرو زلو نسب كفرو هيلوم زبل امنات يبلين تكونتات مبشخ ما كابت زلو اتحيتهم يوم زنغرو زلو يوم زبلو معناته تدينجر وي ونتي حدقا اوروبا بتحاتو زلا شلل الكاكيات زخل كم زي كونه ترى سبات فلاي سكولارس مهورات نز كنتات زي بتتقاقامي بمتنقطع يمزبو انا زي نجر زي بقربا بقليلو كلمه عازن كحس لزغل بقربا قال نجرس كجبر على لوتو بوليتيكيات نيروبا اكايدا كغيرو كخلولهم بوليس كغيرو كخلولهم ناب يوكرين زتأمت اكايدا ناتومن اتحساسبا ناتومن كستحاخل على لو زبل زربا تدقاقامي تسمع زلو of Ukraine saying that there could be a land for peace deal, suggested anyway, he's definitely softened his line, and saying that Ukraine, or even the rump Ukraine of what he controls, not talking about the Donbass region, not talking about Crimea, of course, which Russia currently controls, well, actually, if they were under some form of NATO protection or even a member of NATO, well, that would possibly be enough to end the war. This is a major intervention. جنتايو تحتو تكوينات نكودا مخانو دارقات ميدياتات نابو قصونا ناتا عكبيد متزلو بيناي ملك عيد عنبر تكوينات كود كم زخل دارقا كونسنسس تقبلون غلنا مر حبراو مر لا تبصحي لك نبلغ ازغا ابزغا ربا زلنسك ذهبوا مدري نزي كونتات زي كانت ترزغليو بفتو دي كونس بفنج او كودا كم زغل تكوينات استردو يمثل قدميو جن كم حجاب زحلفه قدم حدت سامنتات ويمكن مستوسنه غزي جو بايدن حدا غنيا وسانه ناب نبوتين زلنسكي ሚሳይላት ገይሩ ንውሽጢ ክሃርም ከም ንክሃርም በተዓበይቲ ኣፅዋራት ገይሩ ውሽጢ ራሻ ንክሃርም ዘፍቀደሉ እሞ ንዓለምና ኣብ ሓደ ከቢድ ነገር ክትዋ ዝፈተነ ሕጂ እውን ከምኡ ክፍትን ንኽእል እዩ ዝብል እምነታት ኣሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ክህሉ ከም ዝኽእል ሓደ ካብኡ እዚ እዩ ብዚ ሕጂ ዘሎ ስምዕዎ Nukes are the talk of the hour, but Russia believes it doesn't even need nukes. It has another mega weapon, the Arishnik missile. It's supposed to be unbeatable. No air defenses can take it down. At least that's what the Russian president claims. Moscow fired this missile at Ukraine on November 21st, and now Putin has threatened to hit Kiev with it. He says this new missile is as destructive as a nuclear weapon. Joe Biden is sending more aid. جنتاينا نرزلنا زي زحلف وان راشيا زحبتو قبر ملسي بعينة فلوي زخنا ميسايل تي ناي معناو عقمناتو دما مسني كولراوي أصوار ونكورادر زغلقن نايني كولراوي قررتا زي بلو ميسايل تكويسالا زي نبزحات حقرات كم ويك اب كول يقينوهم زلو ويون انت عينت حدا قايت بهم كم زلو تكونتات تقصيلو ترديوهم اللو أمريكا جن بفلا بتحتمر حنا جو بايدن ولا بون
ተሰናቢዳ መንገዲ ክትቀይር ትኽእል ኣይትመስልኒ እያ ዘላ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ዳርጋ ኣብ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስለ ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ሓደጋ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ዓይነት ሪስክ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ዋላ እኳ ንፁር ዝኾነ ቀይሕ መስመር ይነግሮም እንተሎ ፑቲን ሓይሉ የርእዮም እንተሎ ዓቕሚ የርእዮም እንተሎ ብፍጹም ክሰምዑ ይከኣሉን ሓንቲ ነገር ግን ናይ መወዳእታን ብርትዕቲ መጠንቀቕታን ሂቦም ኣሎ እሳ ድማ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዩክሬን ድሕሪ ሂቦማ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ኣብ ዝስምዕዎ $725 million arms package. But that won't worry Putin. He's confident about his new weapon. He says there is no answer to the Aryshnik missile. At the same time, he has drawn one clear red line. If the country with which we are currently engaged in military operations becomes a nuclear power, what should we do? In this case, we will use everything. I want to emphasize this. All the means of destruction at Russia's disposal. We will not allow this. So, سمعكم مرة انتهيلو. أبزي زرباتيا منالبات زربا سبا سدي سمعنا زم عربايا منالبات بزخوني يخل من قدي نزا يوكرين تبهل دال هاجر نيكول روات وار كبوان تجميرهم ويون كبوان توسينهم انتا كم نقبر كنقرو كميلو انا نقبرو كل زلنا صوار قبل على يوكرين كنت كوسين ايلو كل زلنا صوار قبل على يوكرين كن قبرين ايلو عندس نيكول روات وار وسيق كمالتي زي تي اب يوكرين زبهال كورد زغل حدقا ينقرو مالو بتدقاقامي اتفخارا ناي معرابا وعالم انا برتعي خيد سلازلو اتكونتات نابي قصوك خيد كم زغل مغنزاب كدليو and this is becoming very dangerous situation معناتو تي ناي راشا زربا نعيقهم زخدو زلو نابي كم كبصحيقل كمان كنستوعل كنكلال لنا To the West, if they give Ukraine nuclear weapons, Russia will obliterate the country. But why did Putin make this threat? Is the West really giving nukes to Ukraine? A report to this effect has been doing the rounds. It came out last Thursday, the day when Russia launched its first Aryshnik missile. This report sent alarm bells ringing in Moscow. Let me read the operative part. It says several officials even suggested that Mr. Biden could return nuclear weapons to Ukraine that were taken from it after the fall of the Soviet Union. That would be an instant and enormous deterrent. So زيت ريبورت زبلوه اب ذا نيويورك تايمز زبل زوتايو بايدن يوكرين نيكولراوي بومبوي واصوار كبا كم زخل تقدم نيروا اب غزي ابتي بسممعناي ابراشا بسبلسلو غزي سلاتوسده قالك ملسلا قالك با يحسب كم زلو زبل زربا سلادوساي እዚ ዝብሎ ዘሎ ብንጹር ከመይ ገይሮም ኮምፕሊትሊ ክድምስስዋ ከም ዝኽእሉን ዩክሬን ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ይብሎ እዚ ነገር እዚ ከጋጥም ይኽእል ዶ ክገብርዎ ይኽእሉ ዶ ኣሜሪካ ኣይገብርዎን እዮም ኢልካ ትዛረበሎም ትምሕለሎም ሃገር ኣይኮኑን ቅድሚ ሕጂ ግን ምናልባት ኣብ ገለ ዘረባ ሰሚዕኩሞ እንተለኹም እውን ኣብቲ ድሒረ እውን ክበኩም እንዲህ ሓሲበ ፀኒሐ እዚያ ስክስሞ All bestsellers, 2 Pulitzer Prizes. It's no surprise journalist and author Bob Woodward is making headlines once again. He talks with our David Martin. Throughout the war in Ukraine, Vladimir Putin has rattled his nuclear saber. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቦብ ውድወርድ ይበሃል ካበይ ሰሚዕና እዛ ሽም ኣብዛ ሓለ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ኢንተርቪው ዝገበራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ መፅሓፍ ፅሒፍ ኣሎ ዎር ትብል መፅሓፍ ኣንብብዋ ኢሉ ነይሩ ገለ ካብቲ ንሱ ዝገበሮ ብዛዕባ ቭላድሚር ፑቲን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ እዛ ዘረባ እዚኣ ስምዕዋ ኣብዚኣ ክሳዕ ክንደይ ኣብዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት ኣበይ ከይዱ ከም ዘሎ ቨሪ ሓደ ካብቶም ዲስቲንጉሽድ ራይተርስ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ጂኦፖለቲካ ገለ ካበይ የምፅኡ ገለ ክንብል ከለና ሂ ሪድስ ኤክሰለንት ቡክስ that's what we know ጽቡቕ መፅሓፍ ዝደልብ እንተኮይኑ ድማ ኦፍኮርስ መረዳእታ ናትካ ሰፊሕ እዩ ዝኸውን እዚ ከዓ ሌይተስት መፅሓፍ እዩ ከማን ገርመኩም And the U.S. has dismissed those threats as reckless. That kind of rhetoric is very dangerous and unhelpful. Nobody wants to see a nuclear war happen. It's a war that, where all sides lose. But in the fall እንታይ ዝብል ዘሎ ባብ ውድወርድ ራሽያ ብተደጋጋሚ ንጹር ዝኾነ መጠንቀቕታ ትህባላ ኣሜሪካ ግን ብትዕቢት ዲስሚስ ትገብረላ ትነፅጎላ ነቲ መጠንቀቕታታት ናይ ራሽያ ትህቦ ዘላ ዲስሚስ እናገበሩ ከምዘየለ ገለመለ እናቋሸሹ ይኸድዎ ኣለዉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንዑ ክከላኸሉ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ዘይኮነ እቲ ኣካይዳ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኩንነት ዘይተመርኮሰ ትዕቢት ሒዝዎም ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ኦኬ ንቐፅል Where all sides lose. But in the fall of 2022, as Russian forces were retreating, U.S. intelligence warned if it turned into a rout, Putin might very well resort to nuclear weapons. The intelligence community concluded that there was a 50% chance, and that
scared everyone. It is perhaps the most dramatic moment in Bob እዚኣ እታ መፅሓፍ ባብ ውድወርድ ትበሃል ዎር ትብል መፅሓፍ ፅሒፍ ሎ ብዛዕባ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠቂሱ ነይሩ ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ምስ ተዛረበ እዞ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ 2022 ኣብቲ መጀመርያ ኩናት ምስ ጀመረ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ራሽያ እኹል ምድላው ስለ ዘይነበራ ንኩናት ዘይኮነስ ስፔሻል ኦፕሬሽን ስለ ዝሓሰብዎ ንዩክሬን ግን ነዊሕ ኣዳልዮማ ስለ ዝነበሩ ናይ ብሓቂ ኣብቲ መጀመርያ ካሲዎም ጀሚሮም ንራሽያ ደፊኦሞም እውን ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ናይ ራሽያ ኦልሞስት 50% በፂሑ ነይሩ ስለዚ ቀረባ በፂሖም ነይሮም ዝኾነ ነገር ካብ ካልኩሌሽን ወፃኢ እንተዝኸዶም ነይሩ ኣባኻሎ በግ መበልዎም ነይሮም ይብል ኣሎ ካብኡ እንዳሓር ግን እቲ ኮንቨንሽናል ኖርማል ኩናት ራሽያ እናሓየለ ስለ ዝመፀት እቲ ናይ ኒኩለር ሪስክ እናጎደለ መፅኡ ግን ሕጂ ድማ ብካልእ መንገዲ ይቕስቅስዎም ከም ዘለዉ ሓንቲ ዘረባ ግን ኣላ ከስማዕ Woodward's latest book, War. It's about the Ukraine war, the war in the Middle East, and it's also about the war for the American presidency. In his patented style, Woodward takes us inside the room when Defense Secretary Lloyd Austin placed a high-stakes phone call to the Kremlin. This is an astonishing moment. Secretary of Defense Austin gets the assignment to speak to Shoigu, the defense secretary for Russia. Woodward reads the words. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣገለ ነጥቢ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ማለት እዩ ሓደ ኣገዳሲ ቴሌፎን ርክብ ተገይሩ ነይሩ ኣብ መንጎ ሎይድ ኦስትን ናይ ኣሜሪካ ዲፈንስ ሰክረተሪ ዘሎን ኣብ ቀድማ ኣቢሉ ናይ ዲፈንስ ሰክረተሪ ናይ ራሽያ ዝነበረ ሰርጌይ ሾይጊ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ቴሌፎን ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ መንጎ ሓለፍቲ ናይ ወታደራዊ እንታይ ተባሂሎም እስከ ስምዕዎ እዚኣ ዘረባ ክትገርመኩም As they were spoken. Austin says, "We know you are contemplating the use of a tactical nuclear weapon in Ukraine. If you did this, all the restraints that we have been operating under in Ukraine would be reconsidered." What does Shoigu say? So እንታይ ኢሉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ምክልኻል ቴሌፎን ደው ኢሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እቲ ራሽያ ትሰዓር ከላ ንፈልጥ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ታክቲካል ኒኩለር ሚሳይል ክትጥቀሙ ትፍትኑ ከም ዘለኹም ተሓስቡ ከም ዘለኹም ይርዳእና ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ እንተወሲድኩሞ ኩሉ ዓይነት እቲ ዘይንገብሮ ዘለና ኣብ ዩክሬን ክንህቦ ዘይንደሊ ዘለና ነገራት ብምሉኡ ክንህቦም ክንፍትን ኢና ኢሉ ከፈራርሆ እዩ ዝድውለሉ ዘሎ መልሲ ናይ ሰርጌይ ሾይጊ ናይ ራሽያ እንታይ ነይሩ እስከስሙ I don't take kindly to being threatened. Austin said, "I am the leader of the most powerful military in the history of the world. I don't make threats." After that call, Russia falsely claimed Ukraine was preparing to use. So ክልተ ነገራት እዩ እቲ ዘረባ እንታይ እዮም ተባሂሎም እዩ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ እቲ ናይ ራሽያ ነቲ ዘረባ ናቱ ተሰሚዑ እንታይ ኢልዎ ካብ ዝኾነ ይኹን መጠንቀቕታን ምፍርራህን ክወስድ ዝኽእል ኣይኮንኩን ኢልዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ራሽያ ናይ ዝኾነ ይኹን መጠንቀቕታ ወይ ምፍርራህ ክቕበል ዝኽእል ኣይኮንኩን ኢልዎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ተቐቢሉ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ዝሓየለ ሰራዊት ናይ ዘለዎ ሃገር ሓላፍ ናይቲ ሰራዊት እያ ኣነ ስለዚ መጠንቀቕታ ኣይኮንኩን ዝበካ ዘለኹ መጠንቀቕታ ኣይንገብርን ኢና ንሕና መጠንቀቕታ እውን ኣይንህብን ኢና ብምባል ክሳዕ ክንደይ ፀብለልትነት ከም ዘለዎም ዘስምዕ ዘረባ እዩ እዚ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝዛረቡ ነይሮም ኣብቲ እዋን እዚ ከም ሓደ ዓብዪ ኣብ ዘረባ ርእስቲ ኮይኑ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዩክሬን ትስዕር ስለ ዝነበረት ኣሜሪካ ድማ ፀብለልትነት ከም ዘለዎም ይርድኦም ስለ ዝነበረ እዩ ቱደይ 2024 ሃይንሳይት ኣብ 2024 እዚ ዘረባ እዚ ቦታ የብሉ ርዲኹም ንለዎም ኣብዚ ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ክትዛረብ ቦታ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ዋይ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ኮምፕሊትሊ ዲ ኦፖዚት ስለ ዝኾነ ከምቲ ንሶም ዝሓስብዎን ዝደልይዎን ዝነበሩ ስለደይከደ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ዩክሬን ፅቡቅ ግስጋሴ ስለ ትገብር ዝነበራ there was a chance ንሳቶም ክዕወትሉ ዝኽእሉ ዝበሃል እውን ስለ ዝነበረ ራሽያ እውን ክትወድቕ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ካልኩሌሽን ናይቲ ኩናት ኮምፕሊትሊ ኢን ፌቨር ወይ ከዓ ኣብ ብናይ ራሽያ መንገዲ ስለ ዝኸይድ ዘሎ that's very different እዛ ዘረባ እዚኣ ካብታ መጽሐፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሪኮሜንድ ዝገበረ A dirty bomb to spread radioactive contamination. The Russian defense minister called Austin back with this warning. We all have this intelligence that says the Ukrainians are thinking about using a dirty bomb. If they do this, we would consider this an act of nuclear terrorism. And we'd have no alternative to respond. That sounds like a pretty direct threat to go nuclear. What does Austin say to that? We don't believe you.
We don't see any indications of this. It seems to us like you're trying to establish a predicate for using nuclear weapons. How do you know those quotes are accurate? Because there are سنتين أندرز لنا أمونغو كلتيوم حجرات برتع زخنة communication يكاد كم زلون كم زنبرن كم زلون زي مرداء كم زلون كلتيوم دما نحت حدهم كت أمامنون كردادون أبزي كلون درجات بس كم زلون يتزجبر زلو communication ون يتزجبر زلو ركبات درجة نبزي تدلي معازن نخي كيد updates وهاب زلو ينبر كم زي ناي دبلوماسي أنفت زلو ما يكونن هذا كابتي لعل سكاد فترة لا زلون عالمنا دما exactly this and similar things زين نعوز مثلا كنا منتاي أمم جوزين كل تكسب أنكرن أسوار عتيقا زلوا هجرات فسينكا زي مزرراب كم زلون I hope تناي جو بايدن محضرة تقليله تبونك يرخوت مغنياته بتعبيد استبعته دبلوماسي زي أمن محضرة يزول بزوان زي زغا بفلا هجي بزمن صرنا يحدش أسوار اسكز حدش أسوار أمريكا يوكرين كتكمل جميرة زلا نتي جيوبوليتكس نتي أكايدا ونكير ولا يزبال زلو alright جي تلتسلسل رينا مجمريا نبتكينات كمل سندينا زيس كسمو The Belarusian leader Alexander Lukashenko lent his full support to Russia's latest military breakthrough, the Oreshnik missile, describing it as a game changer in modern warfare. Speaking in Astana on Thursday, he highlighted its impact on the global stage. Lukashenko remarked that the missile had already disrupted the confidence. So abzi conference nai Kazakhstan sataf zinabara nai Belarus marahi Lukashenko انتايلو بزعبا زي حدش أسوار حدا قداس زربات زاريب نيرو اسكن اسمعي بزعبا زي أوريشنيك of the international community, causing visible confusion in their responses. So it's already cooled them down. We can see that immediately from the statements in the media. It is true that there is no single line. Everything has gone in different directions. This suggests that they are a bit confused, but it's a good weapon. It is not a nuclear weapon, but in terms of power, it is comparable to a nuclear weapon. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣጽዋር እዚ ካብ ዝንገር ወይ እውን ኣብ ተግባር ካብ ዝውዕል ምዕራባዊ ዓለም ናይ ብሓቂ ራዕዲ ከም ተሰምዖ ንርኢ ኣለና ኢሉ ወላ ሓደ ዓይነት ዘረባ እንተዘይሃቡ ኮንፊውዝድ ኮይኖም ከም ዘለውን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ጠፊእዎም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ኸ ከም ዝህድኦም ሓደ ካብቲ ዓንዳር ኣካይዳ ናቶም ክህድኦም ከም ዝኽኣለ ተገንዚብና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ But without penetrating radiation, without contaminating terrain and objects. That's why it had such a strong impact on the so-called world community, and especially on those who thought that everything would be okay. It won't be. The Belarusian leader also revealed details of his conversation with Russian President Vladimir Putin following the demonstration of the missile system. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣጽዋር እዚ ብርቱዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ሓያል ኣጽዋር ከም ዝኾነ ሚሳይል ከም ዝኾነ ምስ ኒኩለር ክወዳደር ዝኽእል እኳ እንተኾነ ግን እቲ ሓደገኛነት ናይ ኒኩለር እቲ ጨረርታን መብልሻው ናይቲ ኣከባብን ስለዘይብሉ ነቲ ዕላማ ሙሉእ ብምሉእ ክድምስስ ዝኽእል ግን ካብኡ ዝወፀ ካብኡ ዘብል ካልእ ዓይነት ጨረርታታት ክፈጥር ዘይክእል ብምዃኑ ናይ ብሓቂ ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል ወይ እውን ጌም ቼንጀር ክኸውን ዝኽእል ሚሳይል ምዃኑ እዩ ዝነግር ከም ሓደ ኣዝዩ ቀረባ مشاركة ناي راشا دما إذا صوارزي يوهبهم ده يخون بعد السود دليتات وقلت جميل الله. I made a joke to my older brother Vladimir Putin here and said, the locations are ready. When? We'll think about it, Putin replied. In parallel, Hungarian Prime Minister Viktor Orban issued a stark warning regarding Russia's recent launch of the Oreshnik medium-range ballistic missile. Speaking on Kossuth Radio, Orban noted that the missile, previously unknown to the West, should prompt European leaders to rethink their approach to security. There are two pieces of news that call European politicians to account. The first is that Russia has launched a weapon that was previously unknown. This demonstration of weapons has made us all think, and I very much hope that this will require caution not only from us, but also from Western Europe. Orban further emphasized that the Oreshnik missile their approach to security. So there are two pieces of news that call Europe. Viktor Orban ናይ ሃንጋሪ መራሒ ሓደ ካብቶም ናይ ኤውሮፓ ማለት እዩ እዚ እውን ብወገኑ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ምዃኑን ኤውሮፓ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ከም ዘለዎን እቲ ኣካይዳናቱ እቲ ዝበሃል ዘለዎን ዝዛረብዎን ዝገብርዎን ዘለዉ ዳግመ ግምት ክገብርሉ ከም ዘለዎም ዘነፅር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ፅዋር እዚ ኣብቲ ኣርሰናል ወይ እውን ኣብቲ درع ناي رشا زين برا مسائل نزارب زلنا يلو سلزي أبز حتير جزء ويون كم حج زين فلتو أزي برتو عطوار سلنا رزلنا أتزاري الناس ولو عقمد ما كسر كله كبير مهان رينا
እዚ ጉዳይ እዚ ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ናቱ መርገፂ እዚ ኩናት ናይ ራሻ ክውዳእ ኣለዎ ብከምዚ ክቕፅል የብሉን ዝብል ተሪር መርገፂ ስለ ዘለዎ I think ምናልባት እዚ እውን ሓደ ነቲ ንደልዮ ዘለና ለውጢ መቀላጠፍ ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት that the Oreshnik missile is an intercontinental ballistic missile capable of carrying a nuclear warhead. He added that after reviewing the technical parameters of the nuclear charge, he would not wish it on anyone, cautioning that the missile's use with a nuclear charge could escalate the conflict into a world war. A day prior, Russian President Vladimir Putin سنتين نريد لنا زي ميسايل دارجا توك اوف ذا تاون دارجا كل سب كل بوليتيكيان تنتانن هايز قداين بزعبا زي ميسايل زي زارب كم زلون باور ناتو كم زعينت ميسايل كن حجي ابزي وانا زي تراي سلا زي فلت قالوا تاغرات يبلو من اي بلانغن اب اكتيف وور كم زعينت ميسايل تراي سلا زي فلت اتس becoming a hot topic كم زي قد وعي ار اس وين زلو نملسنا بيوكرين what is going on in the studio by military analyst Sean Bell. Great to see you as always. I have to shout out Stuart Ramsey there for that incredible interview with Volodymyr Zelensky. What did you make of it, Sean? I agree with you. I mean, I've listened to it several times this morning, and each time it's what isn't said and the stuff between the lines that really jumps out at me. I mean, what's fascinating is that it wasn't that many weeks ago when Volodymyr Zelensky was talking about his victory plan. Yet here he is now talking honestly and openly about. Sometimes تبل زلو نبي حكي تغيرهم يوم بتعمي لبام ዝኾነ መራሒ ገለ እንዲኦም ዝብልዎ ሕጂ እንዳዮም ትማል በዓለ እዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ቪክትሪ ፕላን ናይ ዓወት ፕላን ናቱ ስትራቴጂ ናቱ ምስ ፑቲን ኮይኑ ዶ ሚሳይላት ተዋሂቦ ዶ ገለ ተባሂሉ ክንደይ ተሓዲድ ኢና ንሰምዕ ነርና ሎሚ ድማ ኣይሶምን ናይ ሳልስቲ ዘለንስኪ ቃል ቀይሩ መሬትና ወላ እንተወሰዶ ኔቶ ጥራይ ገለ ነገር እንተሂቦምና ገለ ነገር ክንገብር ንኽእልና እንታይ ማለት እዩ ኮምፕሊትሊ ተስፋ ቁርፀት ከም ዝመፅእ ኣብቲ ቦታት እዩ አንጻር ራሽያ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክሉ ካብ ቀደሙን ይፍለጥ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ክውንነት እናተቐበሎ ከም ዝመፀ ስለዚ ኮምፕሊትሊ ካብ ወርሒ 10 ናብ ወርሒ 11 ዘሎ ግዜ 180 ዲግሪ ከም ዝቐየረ ሽዑ ራሽያ ንዩክሬን ሓራውፅዩሲ ብሓይሊ ክዕብልለሉ ዝኽእል ቪክቶሪ ፕላን ናይ ዓወት ፕላን ተባሂሉ ብዙሕ ተዛሪቡ እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እተን ተወሲደን ዘለዋ መሬት ተወሲደንሲ ከመይ ጌርና ነዚ ኩናት ክንውድኦ ንኽእል ዝብል ቃል እናቐይረሎ ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ እዩ ግን ስቲል እቲ ዘረባ ናይ ኣተሓዳድማ ዕቡያት እዮም ዝብልዋ ትክክለኛ ነቲ ኩነታት ዝተገንዘበ ይመስልኒ እዩ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ኔቶ ከይኣቱ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ስለዚ ኣካል ናይ ኔቶ ዝኾነ ይኹን ፅላል ናይ ኔቶ ወይ እውን ካብ ኔቶ ዝኾነ ይኹን ክረክብ ከም ዘይብሉ ራሽያ ቀዳማይ ቅድመ ኩነት ናታሳ እያ መሬት ሒዛቶ ዘላ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ኔቶ ዝበሃል ኣብታ ሃገር እቲኣ ብፍፁም ክቐርብ ከም ዘይብሉን ብዓብዩ ድማ ንሱ ንባዕሉ ንሱ ነቲ መንግስቱን ኣብቲ ቦታት ደው ክብሉ ከም ዘይብሎም እዩ ቅድመ ኩነት ናይ ራሽያ ክኸውን ዝኽእል ምናልባት ኣብኡ ኔጎሽየት ገይራ ሕራይ እንድሕር ኢላ ድማ ኔቶ ይኹን ኤሮጳ ኣብቲ ቦታቲ ቢዝነስ ክህልዎም ከም ዘይብሉ ኣፅዋራቶም ቦቶምን ኣብቲ ቦታት ክህሉ ከም ዘይክእል ክገብሩ ክኾኑ ከም ዘለዎም እንተዘየለ ከም ብሓድሽ ሪኦርጋናይዝድ ኮይኖም ሓድሽ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ምግንዛብ ስለ ዘይተርፍ ከም ንሪኦ ዘለና ትማል ዝነበረ ዘረባን ሎሚ ዘሎ ዘረባን hinting at some sort of potential form of negotiation and some sort of ceasefire. I think was particularly struck about territory because as a military guy, how are you going to get the territory back? He was less focused on that, much more focused on the people. He said, you know, what makes Ukraine isn't the territory, it's its people. We have to find a way to navigate a peaceful. ንዩክሬንሲ እዚ ኩሉ 2 ዓመትን ገለ እንድዋጋ ዝነበረ ነቲ መሬት መምላስ ይገለብል ነይሮም ንመሬት ኣይኮነን ነቲ መሬት ኣሜሪካ ነቶም ካልኦትን ስለ ዝደልይዎ ንዑ ኢሎም እዮም እቶም ኩሎም ሰብ መይቶም ሕጂ ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ተረዲኡ ወይ ዝብል ዘሎ ዩክሬን ማለት ህዝቢ እዩ ህዝቢ ምስ ኣጥፋእካዮ ዲኻ ድርዳእካ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሮም በዚ ፅቡቅ ቃላት ገይሮም ከመጉስዎ ገለ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ተራኸም ዘለዎ ክርዳእኩም ኣለዎ ኣብዚ ናተይ ቻነል ድማ እቲ ምስሉይነት ናቶም እቲ ሂፖክሪሲ ናቶም ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ነቲ ዝፈትዎ ወላ ሳጥናኤል እንተኾነ እውን ከም ሚካኤል ወይ ገብርኤል ገይሮም ክገልፅዎ ፀገም የብሎምን እዚ ሰብ እዚ ኮምፕሊት ናቱ ዕንደራይ ኣብዚ ኩሉ ገይርዋ ክንደይ ግዜ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ከምዚ ዕንወት ከይበፅሐ ከሎ ዘተ ሰላም ንግበር ንዘራረብ ተባሂሉ እዩ ሃገራት ኣፍሪካ ፈቲኖም እዮም ቻይና ፈቲና እያ ስዑድያ ፈቲና እያ ብዙሓት ሃገራት ፈቲኖም እዮም ሰላም ከብልዎ ገለ ነገር ንክገብሩ ኖ ብትዕቢት ተባሂቱ ምስ ራሽያ ዘረባ ዝበሃል የለን ብሓይለይ ክፈትሖ ኢሉ ነይሩ ኦኬ ብሓይሊ ድማ ዝተፈትሐ የለ ወላ ገለ የለ ሕጂ ድሕሪ ክንደይ ናይ ህዝብና ዘገድሰና ምባል ኣበይ ዝነበረ እዩ ዘይኮኑነት ድማ ስዩ
እዚ ከምዚ ክንብል ከለና ወላ ህዝቢ ዩክሬን እዩ ክዒብዎ ዘሎ ህዝቢ ዩክሬን ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ብዚ Ukraine war has continued for close to 3 years now. Ukraine's frontline defenses are in danger of crumbling, and amidst the war weariness, President Volodymyr Zelensky's popularity is fading. According to a recent poll, most voters would prefer that he does not seek another term. The poll by Social Monitoring Center surveyed nearly So ኣብዚ ቀረባ ዝተገበረ ሓደ ፖፑላሪቲ ወይ እውን ፖል መጽናዕቲ ማለት እዩ ዘለንስኪ ብህዝቡ እንታይ ዓይነት ተቐባልነት ኣሎ እንታይ ክኸውን ይደልይዎ ኣለዎ ዝብል 16% ናይቲ ሃገር ጥራይ ካልኣይ ግዜ ከም መራሒ ኮይኑ ከገልግል ይደልይዎ ኣለዉ 60% ጋ would prefer Zelensky not to stand for re-election ከም ገለ ኢሉ ምርጫ እንተተኻይዱ እዚ ሰብ እዚ ናብ ምርጫ ክቐርብ የብሉን 60% ከም ይብሉ ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ የለን እንድሕር ዕድል ተዋሂብዎም እዚ ሰብ እዚ ክመርሖም ኣይደልዩን እዮም እቲ ሃገር ኣጥፊዋ ዘሎ ሓደ ካብቶም ናቲ ሃገር ንክትጠፍ ገይሩ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ በይኑ ግን ኣይኮነን ምዕራባዊ ዓለም ብሚድያን ብገለን ከም ንጉስ ሸይምዎ እናጣቅዐ ነቲ ኣንጻሩ ዝተዛረባ ኣብ ዩክሬን ድማ ደጋፊ ናይ ራሻ እናበሉ ንገሊኡ እናሳደዱ ንገሊኡ ካብ ገሊኡ እናጓሓፉ ከምዚ ንጉስ ከም ዝኸውን በቃ ባዕሎም እናጣቅዑ ነዊሕ ቸይቸይ ኣቢሎም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ኩነታት ኩንነት ኣብ ህዝቡ ዘለዎ ተቐባልነት ንሪኦ ኣለና ሃገር ዘጥፈ ንዘላለም ሓደ ፍሉይ መራሒ ክኸውን ጥዒቲ ሃገር ዘባደመ ሰብ እዩ እዚ ጥዒቲ ሃገር ንዘይከውን ሕልሚ ዘባደመ ጥራይና ንርኢ ዘለና ከምኡ ግን መራሕቲ ብዙሕና ንርኢ ዘለና ተደጋጋሚ ዝርአ ዘሎ ተርዮ እዩ እዚ ዘይጭበጥ ሕልሚ ሒዞም ኣብ ነፍሶም ዘይኮነ ኣብ ጓና ኣሚኖም ክሕግዘና ኢሎም ምስ ጎረቤቶም ኣብ ዝገብርዎ ረፅሚ ከምቲ ስኻ ዝሓሰብካዮ ከምቲ ስኻ ዝመደብካዮ ዘይኮነ ሓደጋ ክወጥቀካ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና about 1200 Ukrainians, and that found that as few as 16% of the Ukrainians would vote for him to be re-elected. The poll has also revealed about 60% would prefer that Zelensky should not even stand for re-election. Top of the poll with 27% of the support was Valery Zaluzhny, the former commander-in-chief of the Ukrainian armed forces, who had served as the ambassador of Britain since July. The Zaluzhny was dismissed by Zelensky in February after a rumored disagreement. ሓደ ካብቶም ህዝቢ ዩክሬን ብተደጋጋሚ ዝደልዮ ሰብ ወይ እውን ኣብ ስልጣን ክኸውን ኣብ ሰራዊት ከለውን ዝፈትዎን ደገፍ ዝነበሮ እዚ ጀነራል ዘሉሽኒ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኩናት ክጅምር ከሎ ዝመርሖ ዝነበረ እዚ ገጅፍ ኣብ ቅድሚት ትሪእዎ ዘለኹም ንሱ እዩ ዝመርሖ ነይሩ ካብቲ መዝነቱ ዘለንስኪ ሰጉይዎ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ንዑ ስለ ዝፈቱ ዝነበረ ነዚ ሰብ እዚ ስለ ዝፈጡ ንሱ ከይንፀል ተባሂሉ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ገይርዎ ካብ ኩናት ኣውሪድዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣምባሳደር ናይ ዩክሬን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ገይርዎ ስለዚ ካብቲ ህዝቢ ክርሕቆ ኣለዎ ከምዚያ ገይሩ ኣልይዎ እምበር እቲ ሰብ ዝደልዮ መራሒ እዚ ጀነራል ዘሉሽኒ ዝበሃል እዩ ሕጂ እውን እቲ ኩነታት እናተወድአ ስለዚ ከይድ ዘሎ ናይ ዘለንስኪ ኣብ መወዳእታ ብመን ክትካእ ይኽእል እንታይ ክኸውን ይኽእል ምስ ግዜ ኢና ክንሪኦ ንኽእል ግን እቲ ገይም እቲ ኩናት ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ ከምዘይሰለጠ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ምናልባት ክምለሳ ኢና ግዜ ተረኺብና ኣብዚኣ It actually echoes a lot of the things we've been talking about over the last couple of years. And as Zelensky finally decided, actually, now President Trump is going to be president, things are going to change. Let's get out ahead of it. Well, I think it was very interesting. By complete chance, I was watching Zelensky's interview last night as it went out, and he was speaking in English. He was very forthright, and he was almost hyper in the way he was speaking. It was a very long interview. But in all that, I mean, I practically jumped out of my skin when I heard him talk about not just the possibility of diplomacy, but that he would be open to the idea of እዚ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዓብይ ናይ መርገፂ ምቅያርባት እውን ከም ዝገበረ ንብዙሓት ነቶም ደገፍቲ ናቱ ናይ ዘለንስኪ ኦልሞስት ካብ ኩርሰይ ክወድቕ ደልየ ትብል ዘላ ምክንያቱ 180 ዲግሪ እዩ ፖዚሽን ቀይሩ ፍጹም ኣብ ሉላውነትን ዩክሬን ብፍጹም ኣየብልኒ ኢሉ ዝመካሕ ዝነበረ ሕጂ ድማ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ክኸይድ ይኽእል እዩ ክብል ይጀሚሩ ዘሎ ስለዚ ኮምፕሊትሊ ፍሊፕ ፍሎፕ ከም ዝገበረ ኣነ ከም ሕማቕ ኣይርዮን የሱ እቲ ኩንነት ተቐቢልካ ምስቲ ኩንነት ከድካ ዝኾነ መፍትሒ ምንዳይ ከም ሓደ ዓብ ጌጋ ነገር ኣይወስዶን እየ ኣብ ኩሉ ነገር ዝኣተኻዮ ትዕወተሉ ማለት ኣይኮን there are things ኣብ ሂወት ክትዕወተሎም ዘይትኽእል ብተደጋጋሚ ምስ ታሪክና ክነተሓዞ ስለ ዘለና ኣብ 77 ዝበዝሒ መሬት ኤርትራ ሓራውፅዮም ነይሮም ካብኡ ንናቕፋ ከተዝልቕሲ ክትሓስበ ይትኽእል ኒኻ but sometimes ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኣይኮነን it may take another turn ምናልባት እቲ ኩነታት ርዩ ናይ ራሻ ካልእ ኩነታት ክቕየር ስለ ዝኽእል ዓቕሊ ገይሩ ንህዝቢ ከድሕን ነይርዎም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ህዝቡ ከሲሩ ሃገሩ ከሲሩ ኩሉ ነገር ምስ ተኸስረ ናብ ዝግበር የለን ባይ ደ ወይ ሓንቲ ዘረባ ኣብ ናይ ኬቭ መፅሄት ወፅያ ዝነበረት እያ ብዙሓት ዩክሬናውያን እንታይ እስከይገብሩ ኣለዉ
ሃዲሞም ካብ ዩክሬን ሃዲሞም ኣበይ ይኸዱ ኣለዉ እስከ ኢሎም ኣብቲ ራሻ ተቆፃፂራቶ ዘላ ዶንባስ ዝበሃል ከተማታት እቲ ኣቐዲማ ራሻ ዝወሰደቶ ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ ኢሎም ስለምንታይ እቲ ከተማታት እቲ ኖርማል ኮይኑ ሂወቱ ክነብር ስለ ዝጀመረ እቲ ራሻ ተቆፃፂራቶ ዘላ እቲ ቅድመ ግንባር ዘይኮነ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ ከተማታት ከም ኖርማል ሂወቱ ይቕፅል ስለ ዘሎ ካብቲ ዩክሬን እናሃደሙ ናብቲ ናይ ቀደም ናይቲ ካልእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ራሻ ዘሎ ዩክሬን ናብኡ ይኸዱ ከም ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣበይ ሞር ኮንፊደንስ ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ ውሑድ ሰብ ለክብ ኢሎም በማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም ናይ ዩክሬን ጋዜጣ እዩ እዚ ሓደ ንውጋእ ይግደዱን እዮም ካልኣይ ድማ ኣብ ጭንቀትን ኣብ ናይ ሚሳይል ደብዳብን ኣይነብሩን እዮም ስለዚ ክንደይ ሰብ ሃዲሙ ናብ ራሻ ወይ እውን ናብቲ ኣካል ናይ ራሻ ኮይኑ ዘሎ ዩክሬን ይኸይድ ከም ዘሎ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ይቐትል ጀኖሳይድ ይፍፅም ዝብሎ ሓሶት ምዃኑ ህዝቢ ኣበይ ዝያዳ ሰላም ከም ዝስምዖ ብተደጋጋሚ እናነፅረሉ ይመፅእ ኣሎ ጋይ ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ዘሎ ሓበሬታ እስኪ ኣብታ ካልእቲ ኣርእስቲ ቀሪብያ ዝነበርኩ እዚኣ ምናልባት ኣብ ካልእ ብሰፊሑ ክዛረበላ እንደ ፈቲነ ዘለኹ እዛ ሌይተስት ኣብዚ ቀረባ ዝተገብረት ኢንተርቪው ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ካልእ ብሰፊሑ ክዛረበላ ሓሲበ ኣለኹ ግን እዚኣ ክፋል እዚኣ ምዛ ንዛረባ ዘለና ስለ ትኸይድ እየ ምፅያ ዘለኹ ኣሜሪካ ከይኣቱ 25 ሚእታዊ ታሪፍ ክግበረሉ እዩ ክበሃል ከሎ እቲ ቁጠባ ኣበየናይ ሰንኮፍ ደረጃ ከም ዘሎ እዩ ዘረጋግፀልካ ኣብ ኣዝዩ ሰንኮፍ ደረጃ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣሜሪካ ከም ዕዳጋ መሸጢ ናይ ፍርያት እንተደይ ኮይኑ ኣሜሪካ ብተፍሪ ኣብ ሞት ሸይጥ ኣይኮነን ዘሎ ትሕቶ ሕጂ ኣብ ፕሮቴክሽኒዝም ድብልዎ ኣብ ንምክልኻል ብደገ ንዝመፃካ ብደገ ንዝኣቱ ከመይ ጌርካ ተዓግቶ ትገትኦ ብከምኡ ጌርካ ተወዳዲርካ ክትዓግቶ ትኽእል ዲኻ ዓብ ምልክት ሕቶ እዩ ሕጂ ማጋ ብቁጠባ ረኣዮ ብቴክኖሎጂ ረኣዮ ብፅልዋን ዕብለላን ረኣዮ ብወታደራዊ ሓይሊ ረኣዮ ብተፈላለየ መንገዲ ረኣዮ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ገለን ዓመታት ዝኸውን ፕሬዚደንት ተሪእኻዮ እናቆንቆነ እናደኸመ ዝኸደ ስርዓት ኣብ ነናእሽቱ ፖለቲካዊ ሕቶታት ብዓለም ደረጃ ዝረኣዩ ሽግራት ናይ ኣፍጋኒስታን ናይ ሓደ ኢልካ እንተሪእኻዮ እቲ ስርዓት ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ስርዓት የለን እዚ መወዳእታ ናይ ባይደን መንግስቲ እዩ እንተሪእኻዮ ኣብ ከመይ ደረጃ አንቆልቁሉ ወዲቑ ከም ዘሎ እቲ ስርዓት ክትሪኦ ተኮይንካ ነዚ ናይ 30 ዓመታት ማዕባብላ ኣብ ተፈላለዩ ጉዳያት ቁጠባዊ ቴክኖሎጂያዊ ፅልዋ ብዓለም ደረጃ ዝምድናታት ብዓለም ደረጃ ክትሪኦ እናተፈራኸሸ ክመፅእ ዝፀንሐ እዩ ምስኡ ጨናፊርካ ምናልባሽ ካልኦት ሕቶታት ኔቶ ኣሎ ዲ ብሓቂ ዩሮፕያን ዩኒየን ዝበሃል ኣሎ ዲ ብሓቂ እንታይ እዚ ኪዳናት እዚ ኣላያንስ እዚ ኣሎ ድዩ ንሱ እንተ ኮይኑ ቅድም ናይቲ ሓይሊ ደራዒ ሕጂ ከሎ ዲ ከም ደራዒ ሓይሊ እንታይ ይመስል ትሕዝትኡ ብፅልዋ ደረጃ ብተፈላለየ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ሕጂ እዚ ናይ 30 ዓመታት ምዕባለ ናይ ኣሜሪካ ደምፆ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ክመፅእ ምኽኣሉ ዘገርም ነገር ኣይኮነን እቲ ሓሳብ ንገዛእ ርእሱ ማጋ ሪኣክቲቭ እዩ ክትብል ትኽእል ግብረ መልሳዊ እዩ ካብ ዝኸስረ ዕድል ካብ ተፈጥረ ሕማቅ ኩነታት ዝመፀ ተሓሳስባ እዩ ሪኣክቲቭ እዩ መልሳዊ እዩ ስለዚ ንኣሜሪካ ግሬት ክትገብራ እንድሕር ኮንካ ከም ብሓድሽ ንዕኡ ዘስራሐልካ ወይ ናብኡ ዘብፅሓካ ፖሊሲታት ክህልወካ ኣለዎም ሕጂ እቲ ፖሊሲታት ብግብሪ እንተርኢናዮ ኮንቴይንመንት ዝበሃል ከም ሚንስ ወይ ኣገባብ ኮንቴይንመንት ናይ ሩስያ እዚ ሕጂ ኤውሮጳ ንሪኦ ዘለና ንሩስያ ኮንቴይን ናይ ምግባር ሕርያ እዩ ንሩስያ ንበይና ግን ኮንቴይን ክትገብራ ኣይትኽእልን ሕጂ ካብኣ ትሓይል ሃገር መፅያ ኣላ ንዓኸ ከመይ ጌርካ ኮንቴይን ትገብራ ታይዋን ንቻይና ኮንቴይን ክትገብራ ምእንቲ ካልእ እንታይ ትፈጥር ኪዳናት ሓድሽ ዓይነት ኪዳን ህንዲ ምስ ዘለዎ ሓደ ምፍሕፍሓት ምስ ቻይና ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ጃፓን ናይ ደቡብ ኮርያ ሓዊስካ ክተብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ሳውዝ ቻይና ሲ ሓድሽ ኪዳን ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ምእንቲ ንቻይና ክትቀይዳ ወይ ክትድርታ ምእንቲ ኮንቴይን ክትገብራ እዚ ፖሊሲ እዚ ብዓለም ደረጃ ኣብ ገጂፍ ጂኦግራፍ ዝኸይድ ፖሊሲ ዝሰርሕ ድዩ የወፃፅእ ድዩ ንበዓል ፊሊፒን ተፈላለየ ካልኦት ንኣከብካ ከምኡ ዓይነት ኣላያንስ ፈጢርካ ክትቀይድ ወይ ክትድርት ትኽእል ኢኻ ታይዋን ትበሃል ሕጂ ምስምስ እያ ማለት እዩ ከም መምክኔታ ንታይዋን ድግፍ መሲልካ ንቻይና ከመይ ጌርካ ክድርታ ትሓስብ ሰርሕ ድዩ ሰርሕ ይኽእል ድዩ ካልእ ኪዳናት ከመይ ጌርካ ክትሕውስ ትኽእል ሕጂ ናይ እስያ ዳይናሚክስ ናይ እስያ ዲናሚካዊ ቁጠባዊ ለውጥታት
ኣብ ማሌዥያ ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣብ ተፈላለዩ ካልኦት ሃገራት ኣብ ቪየትናም ከይተረፈ ዝረአ ዘሎ ናይ ቁጠባ ሓይሊ ምዕባለ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ yes so እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ዓቕሊ ፅበት ዝፈጠሮ ተብተብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ ማጋ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘበን እንታይ ክኸውን እዩ ምምፃእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ምዃኑን ከምዚ ሪኣክቲቭ ምዃኑ ወይ ከዓ ናይቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ውድቀት ክንድኾን ገለ መልሲ ንህብ ንኸውን ዝብል ሓሳብ ምዃኑ እቲ ናይ ማጋ ምምፃእ እዩ ክገልፅ ፀኒሑ ምስቲ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ድማ perfectly fit ዝገብር እዩ now let's go back to ኣብቲ መጀመርያ ዝጀመርኩልኩም ኣብዚኣ ሓንቲ ጀሚረልኩም ነይረ giving Ukraine its nuclear weapons back. Some quick context. Ukraine used to be a nuclear-armed nation. Up until 1996, Ukraine was once a part of the Soviet Union. The Soviet Union disintegrated in 1991. Its nuclear weapons were given to 4 successor states: Russia, Belarus, Kazakhstan, and Ukraine. So yes, Ukraine was once a nuclear-armed nation. We don't know exactly how many nukes they had. Estimates range from 1,900 to 5,000 nuclear weapons. Now let's just take the lower estimate, 1,900. And also look at the nuclear-armed countries in the world today and the estimated number of nukes that they have. The US and Russia obviously on top with more than 5,500 each. So, ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ደዛረብ እንታይ እዩ እዚኣ ዩክሬን ትበሃል ዘላ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ከላ ልቢ ናይቲ ሕብረተሰብ እያ ናይቲ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ዘሎ ልቢ ዳርጋ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ እያ ነይራ ድሕሪ ሞስኮ ምናልባት ገለ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ቦታ ናይቲ ሰንተር ናቶም ዝነበረት እያ ነይራ ስለዚ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ገለ ካብኡ ከባቢ 1900 ድዩ ገለ ዝኸውን ኣብ ዩክሬን ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ብዓይኒ ኒኩለር ተድኾን ሳልሳይ ዝሓየለ ሃገር ናይ ኒኩለር ኮይኑ መሃለወ ቀዳማይ ኣሜሪካ ምኾነ ነይሩ ድሕሪኡ ራሻ ምክንያቱ እቲ ቁፅሪ ናይ ራሻ ምጎደለ ነይሩ by the way I don't understand ብኸመይ calculation ኣሜሪካ ቅሚት ገይሮም ኣለዉ again this is all بتدقق زقبرو يزبز حق زي after report ناي راشا كم دبازي هم زنقرقن again بعالزيا more ناي أمريكا favors لزخونو ناي أمريكا كم حيال كتقبراك كلا لك. Then comes China with 500, France has 290, the UK has 225, India 172, Pakistan 170, and so on. What do you notice here? Ukraine was believed to have had 1,900 nukes some 30 years ago, and that was a lower estimate. But that's still more than almost everyone today, barring the US and Russia. In fact, Ukraine had more nukes than most other countries put together. It had the world's third largest nuclear arsenal, but the country chose to give them an estimated number of nukes that they have. The US and Russia obviously on top with 72. سنتين نرزلنا أبزي تي زلنا nuclear capability أب عالمنا زياتهم يومتهم nuclear زلوا ومزبهالو حركة أبزيهم تريف زلوا سمين كوريا له كمدما إسرائيل زبهالالو سلزي بحفشة كمجيرهم يبصوا زين تندريو زلنا نيكولاراو عامي أب عالمنا بخمي زرق حكم زلوا إن نرزلنا توم heavy weights بهالو راشان أمريكانيهم أو كنا هنا يوكرين ما كل التساتهم يوم قص مسيوم زلوا China كتريوا خلهم in terms of the nuclear power ناتا أزي تحتعديو بمنصرنا راشان أمريكا كتريوا خلهم that's why China more نبراشا كتسقعت فتن مهنياتو أبتي زعبه كاتيجوري ناي حيلي بس إحيا لانجينا that's why بزح زي تشركنا تمام راشا China كريوا خلنا كم زي راشا نشتي جونيور كوينا أنا بشاينا تسقع زلا كوير زوز زلوا تمعروا ميديا خميس قبره أفريالي تجن زلنا هيك نحيل جزية سلزقونه راشا زيارة تدلينا زلوا نشاينا بفلا إدما أمريكا خد كرات حسب له زلا مس راشا زلوا شركنا العلا قد سنتيك زلوا ويون أمريكا بزقونه يقول من قد إن راشا كاب شاينا أنت فليه تا شاينا حدا حاجات ما خليه هو شاينا نفسها كلا خلت حجريا زي ترى يكونن جد بحفشة ني راشا كاب شاينا ملاي تزعبي تصفيت ني شاينا كون زغل كم زغنن نزيد ما بستحالة من قد عمقتنا يتشركنا ناتهم كعبي وهم زغلون كلتين راشا شاينا بحدا كو جنا خلوا هذا ما نعلمنا زبالة سكيورتي كاوي كما تزغل أمريكا كل جينا بين خلنا عالم كتربيش لزغالت نزع مونغو شاينا راشان زلو كتفرسو تغيلات زمدنا ناتن نقع تتولي تغيلا من حانتنا بقولنا جورا تغيلا نتخاليت كدم ساكت في الدنيا بخالد ما تقبل تنتنا طب نتخاليت وانت مليس قدم السايس لذي نزو كنا تاتزي ثم راحتي ترد يوم انت قبرو يقولوا انا نبوتين كشكعوا يقول يا مزول منات يبلين قد نبوتين قتلوا ما يبي كفتوا نقول بس تفل عليه من قد غيرهم ندحريو زلوت محضرانا راشا
كنترول نزقبروا وقال ملك قبر يقولوا أبزوا أنا زقن زخون الرشاون أب أمريكا يخون أمريكا عالم تبوظ خون مرداتها يزلوا هذا كنا من تاي كم تسألوهم ترديوا مالهم قدم قال كم زفتوهم أكتي قبروا تنيرهم أبزوا نزي أوروبا يخون أمريكا كسع كنا كم تسألوهم ترديوا مالهم نعم نمدفع نتاجرهم نمدفع كنا من تاي كسعرهم زغلون جنزب كواتس وخم زغلون مسوعة تخاف لهم زغلون ترديوا مالهم لذي بزعب عدومن هجروا منك حسبوا كالاي مبزعتهم زمنا بأوروبا قصهم زقربوا أوروبايان نكونوا بتعميهم زدفافو نعمل تركيجي قدم كل جزء إن أوروبا نكونوا بقى أنا أوروبا حمامين يروهم زم شاف زلوا راشاون أبزنا بأوروبا زقرب مور أوروبا كونوا جن مسياسي أبزو زر رخبي زلهم إسياويان كونوا نقبل يخليهم راشا أوروبا ترى يكون إسيا وني بعبيو بس كل إسيا زداو بس لذي لما جاء مرة حجي كم إسيا أكتر قبل جميرة ماله بوتين مور فوكس ناتو أبتو يورو إيجا زبال أبتك عندي سنترال إيشيا زبال بوتا نبي زيادة فوكس ناتو غير زلو أبي خا كونز جبو بوتا هاغ تفلت تكلال لك تميرو بعزيد اللي خان تخوين ما يدل اللي خاني كنت قد فهم تكلال لك من قد خا خجر مع لك and that this is what we exactly see today مالتي تكونتات مستقايرة أبزون تي نايسمين كوريا زبل زربا يقتل على لبزغات دراماناتهم says North Korea has entered its war with Russia in a fully fledged manner. The US says upwards of 12,000 North Korean troops have been deployed, primarily in Russia's Kursk region, where Ukraine has seized territory. And based upon what they've been trained on and the way that they've been integrated into the Russian formations, I fully expect to see them engaged in Again, سمين كوريا سراويتها سديدة الله سراويتها بتكوينات يساتف على زبل زربا بزوج زي قال عند شفتي تريلوني حاجن الزربا زي أبت مينستريم ميديا قد عالم صدق soon. The BBC has verified footage from inside Russia showing soldiers speaking Korean. Ukraine also says Russia is using North Korean missiles. There are many questions about North Korea's alleged involvement in this war. This is what we know. The conflict is primarily being fought in eastern Ukraine. Over 6,000 kilometers away is North Korea. It's one of the most secretive and repressive countries on earth. And in June, Vladimir Putin visited. He and Kim Jong-un signed a mutual defense treaty. Each country promised to help the other if needed. The relevance to Ukraine was clear. Even before this deal, in January, Ukraine released images which it said showed debris from a North Korean missile fired by Russia. Then in October, Ukrainian sources briefed Western media the North Korean troops were in Russia. The Kremlin responded, "This seems like yet another fake news story," it said. A North Korean official called the reports groundless stereotype rumors. But later in October, sometimes زبلوا بحفشة كل تجربة نشاطهم حمس هجرات بحالة حبابي ربني يوكرين حجزوا خلوا راشا كاب سمين كوريا سلمت حجز تركب سلمت راشا من سمين كوريا ركب جيراي تجربة بتغين بتجن سمين كوريان راشان أمكن زلوا زبدنا ناجبراي خدا خمسة لوان ساتهم دماء زنا جرزي يوحط لهم كم زي لن زجبر كايلن ولا يوحي وحط لهم أي وحط لهم تكونتات كم زي عن رياضة لنا. And secure their sovereignty. And I think that's the big issue. He talked about 300 years they've been fighting Russia, and therefore, and he quoted the Budapest Memo of 1994. It's not time for a history lesson, but the fact is that America, UK, and Russia all guaranteed the security of Ukraine as long as they gave up its nuclear weapons. 20 years later, those words meant nothing. So Volodymyr Zelensky wants to know what that looks like. If we look at the maps from today, this is what Ukraine looked like, before 2012. But if we wind the clock forward now to what it's likely to look like, so this is not what the situation is on the ground, but this, if you recall, back in. So the amodata time zulu mhijik ali atiom lanirom abti nikpularawat waratan Russia kitib kalla Ukraine قال اتيوم لانيروم security guarantee توهيبوا خمسة نبرن إذا guarantee زين ولا حد تركون كم زي يبلون هاي انت زي هنيسكا عمها انت زي دليلكا مبزعاتنا هي هجرات زخونة نجار تركون كم زي يبلون ولا حجون أبزنا إيرتران كبابينا كتري خلها لولا ونتهلنا يوين فلتنا يوجل ملكهم زبالة يسرعني هاي كل وكالو إثيوبيا نزخون لولا ونتنا إيرترا تحيسهم نه إيرترا وريرهم قبيتهم كحزوا هاي انت يبوهم كقد فهم زي كل يردان يعني الناشنال لو يقدسهم ولا قال يقدسهم من بشغ ما كون مزقبر كدقفوها زغول على أمريكا كدقفوها هم زغول نفلتنا سلازي هاي كل وكا أمنا وسانيو قطباو هاي كل وكا وتدراو هاي العلغول وتدراو هاي مغنياتهم قطباب زي وتدراو هاي ترقم كم زي بلا بيروبان ريالنا قطبا كل وكا يقولي وتهدروا حيل انت زي بالكاغن بمولو جنزبكا نابتم وتهدروا عقم زلوم يخصدهم انت انا صوار خيب كاكت مدتا اموتن حيوت مجزا كات تكنولوجيات كقطبانات كابزو سرح كسر حالكا يكلني وتهدروا عقمي اكد داس مخانو بتدقاقا من عالمنا قد محجين تدينا سيرو لا بزوانزي نفس وقف حبرتسب هاجر
ጽቡቅ ጌር ነጽይሩሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ሓድሽ ካርታ ዝርአ ዘሎ እዩ እዚ ቦታታት ዚ 4 ስቴትስ ዝበሃል ዘሎ ኦብላስ ይብልዎ እዚ ራሽያ ክውሰድ ምዃኑን እቲ ኣወሳስዳ እውን ረእይዎ እቲ ባሕሪ እዚ ኣገዳሲ ባሕሪ ንራሽያ እንድሕር ኔቶ ነዚ ቦታ ኣብዚ ቦታታት እዚ ሒዞሞ ዘሎ ኮፍ እንድሕር ክብል ኮይኑ ብሙሉ ምንቅስቃሳት ናይ ነዳዲኦም ይኹን ናይ ካልእ ክሳዕ ክንደይ ሪስክ ክህልዎ ከም ዝኽእልን ንዓታቶም ክሳዕ ክንደይ ክቆፃፀርዎም ከም ዝኽእሉ ስለዚ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናባቶም ዝቐርብ ራሽያ ምዝኹሉ ዕቤታ እቲ ናይ መስመር ናይ ንግዲ ዘፍቅድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናታ ንእሽተይ እዩ ጠበብቲ ነገራት እዮም ብኡ ትኸዶም ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ክትብድሕ ኮይና ሓደ ካብቲ ኔቶ ዝበሃል ኣብዚ ከባቢ እዚ ክመፅእ የብሉን ዝብል እምነት እዩ ነይሩ 2022 Putin said these are the 4 areas that I'm claiming for my own and they effectively form a land bridge and it's very unlikely I suspect that Putin will agree to any form of ceasefire or peace deal unless he owns those 4 and he doesn't have all of it yet but he has most of them part of it's because he wants a land bridge down to Crimea which at the moment the only way to guarantee access to Crimea is across a bridge down the south there which would be very እንታይ ዝብል ዘሎ መወዳእታ ነዚአን ቦታታት እዚኣተን ራሽያ ብዝኾነ ይኹን ስምምዕ ክግበር ተኮይኑ ነዚአን ቦታታት እዚኣተን ክብወን ከም ዘይኮኑን መጠን እቲ ኩናት ዘተ ሰላም ግዜ ዝወሰደ ድማ እቲ ኩናት ይቕፅል ስለ ዘሎ ሞር ቦታታት ክወስድዮም ነፍሲ ወከፍ ዝሓዝዎ ቦታ ድማ ክመልስዎ ይኮኑን ምክንያቱ ደም ይኽፈለሉ ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ቀሲልና ክንሪኦ ንኽእል ወላ እዚ ዝብዎ ዘሎ ካርታታት እውን ትኽክል ንስድዩ ዋላ ልዕልዩ እውን ክኸውን ንኽእል ምክንያቱ ንሳቶም ኩሉ ግዜ ኣጓዳሊልካ ነቲ ናይ ራሽያ ዓቕሚ ኣናሃይስካ ናይ ምርኣይ ነዊሕ ተርእዮ ርኢና ስለ ዘለና ኣብ መወዳእታ እዛ ዓለምና ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝበፅሕ መፅኡ ዶናልድ ትራምፕ ተኣምር ዝኾነ ለውጢ ክገብር ኢልካ ፅቢት ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ ቀሊል ኣይኮነን ብድሕሪ መጋረጃ ንኣሜሪካ ዘመሓድር ዘሎ ቀሊል መንግስቲ ከም ዘይኮነ ቀሊል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ናቡኻ እንታይ ክኸውን ክንሪኦ ኢና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ምሃብ ክሳብ መውዳእታ ምሳና ምፅናሕኩም ድማ እናመስገና ነዚያ ከም ወትሩ ሓደ ወለብዋ ክበኩም ስለ ዘለዎ እዚኣ ክበኩም ስለ ዘለኒ ነዚያ ክገ ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዝገድሰካ እንተኮይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንክዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ 2 ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ 3 ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much.